Nera malawi kana diala content baran lingwa sama kanwar online TV channel and wale shanga bakel kapairo rankin dangro udjandang ro de dich bana right katin content lat karodian report ne am banaling bikorach ke kuyunti state no katin kon chari and lat so gor kon bukon familiar ke bantin kon lat karodian bana ka ngach nuarin kon tintere which kuyunti state men chituoka ke kium chora lat banjilin ka report me kayani am ngane je gwanu to kon ke jitar ti lokan warde cha go den wade ka wonyam let kan long ka war kan shangdar ko de kan wade kan ka dakshin wari kan de jalkel so jan mandana to kon tam re which ka yunti state me banyo ka yakel no kamanen kon magwasa me dorshal ke rup kona county yalla do ne SPL Mayo Commissioner che defect ke che jian che we ka SPL Maji ke yunti state pinkir me yadit no banjelin kenyam Rupkana County ke men yaman chalat very poor beja konlat gwasme dan ban kula we katin konlat karudin the reality behind you ngume tayna kaja ne de kontilat nwere ke yunti state buka won support ne kim yadit banjelin gwasme Rupkana County Kayunti State ka jodan chalat shiramkel milakwar ka commissioner ka SPL mayo karup kana county shika tiai shika we ka bon SPL maji pinkir mi yadit ka bentiu Kayunti State kasare jol ramilla SPL mayo commissioner karup kana county cha tiai cha we ka Sudan People Liberation Movement in government ala SPL maji kel kana bonda jelga kel ki bonten konte ka kel rewijin winimi Kayunti State anti chiti ka gwas me che we kuma kirmi yadi cha ka receive along awa cha ka receive SPLM secretariat ka bentiu gwan melat ke ceremony tin Ramadan la governor du Kayunti State ka SPLM state chairman regbem top ajala kwaro Kayunti State winimi ajaram dan la governor gwan nurai katenen winimi ikala do shikati ay kachikwe ka party don kirmi yadit so ne me ami chod lat kwana right kamana chod lat ko kanere kon chiti ay Kayunti State adoran shendan ano right kon dial katok na takelo kon all of us ngay kon dan le roda bo anu ngumde to ki ngumde lat ngach nuareja gona ken dial ka jantiya joka me ke report ana chanu ka ci chup ka ci jek ka social media ka cha share ne to ngan ba tiya ka na re Kayunti State tinjen ka kume Dr. Macharu kan ka kume kirme yadit kane to kono gor ka kwere but take me chakulat gwat me la very concerning me de gwan wo de jelinga gwa ware which mi Kayunti State chana chaka threatening mean chana chaka kep ko bom la yajo gono jin mu e kene chitiai baji yen ke baji na kan two thing tiai ni ke baji na report me shirga na mo chup Kayunti State ano mi jiram chunkel ka dak machar ko Kayunti State winimi ador Dr. Machar chaga jogono mu kan charan cha be ka kuma kirmi yadit awa bajinak jena danen alane te kola kwa ka threatening mishi wone ko don baye jogono jin bajinak la tele option chigane te wa tele option awa ne dia cha mu ke bien der kan dial all of them jel kan ke bien der la bien party adon kirmi yadit right now my continent she chiran cha de ti ide ka party in way but under this time this difficult time mi shuina kona si tam ko der under ti ai ki der we ka party min nang nore kone da ti chara kan gane da konta ka party SPL ayo te ka pinke ma yadi ba shi ga ti ai ka do badana cha ka intimidate ka jam wa ken tek dien cha ja ko da batch cha goro mu te chiran cha ti ai ba jinak jana na chalat ku ti ai cha gwa alo chine di alti chi ga ti ai cha share ne tun wan an wo shinware chi ga ti ai re wucin winami
ken belaro we shem ko kon ki puch ki janan baroitin baroinen ko jin ke bran ka bom en lo yale tira mamo mi ke bi bom guje der te gwadanien ko kan kwarti mu baji threaten dor ko wala wonne dial bon kelu bayju tayni tam woni majority ne dial baji magdor dan titene ken tayni la ko declare o jiran kume lo shin war chicken mission na ante ke ta sha ne ke chicken kwich me to 2013 chicken kwich so baji jogo na ai we kentin melel baji nak angu mo jor so ci tek nuare ci joy ke jantam mo ke ke jan gwal mo ci telo re wici mi United State wane dial kwa ke kep ko bom agat ngu enran ka ko ji bom we ti show up ka na mo lo ci blara jin padi dung ci te ka pa dung ke mi yadit jin threat by del eliminate akume nyan shalga to kin mi yadit so right now make kon dan le road murai kon no bi malbe benidi min were kene ko la threat kaka nakan were karodian kaduro ko kenen kon nyer ko kon bokulo pegidi nukun wele la ramadan nek daman ni daman ajugo jeno jinwe kanchine join kamre ne tene no binena ke binay mo kere ke baji yen so dara kula pegidi karam mo mishi amar mitele yerem miche yijek gwadum nana titen. So remember, take a michalat guasman were to one and one. Medical aronena. A cane does not matter how you will support Kirmayadit. A gin target kaka. A gin target kaka. Any time a chetemi jack toga kuching, toga kujadian, bajidil jack a cane con legitaran. Go gin a januar, she ala party, she your doro. Padi shi doro padi wo bramda la kwete nyamde bongo duye kwam ami shi logbo shi rule shi violate den baji dil naka kan ke baji kep ko bom gen lot padi ka ba dor teram kapke ka bom ten amete mashallah da nuwara dien gwara dien ka ti kel kan jor to te yen kel gen padamo de kan elimine de kan nak so reason amem nin ko ne jetamen won nuware ku ka tiai kan kan ka pardo dien so ngana jagwano teriek teten so ariet mdi chiring matot amra ikono no chin wari ga ke charen bar neten content la communities teji chonkele wal la kan rodine dek la dek rodien bichiang babay jelong the only community that roda tamre wika South Sudan kan war karodian jor ko ken jelgan kel jalga kel together and then wari jal kelon mi jini go jang jal kan kel mission yana kel a chang te ga ne ken de dong shun kel ga ne ko ken la shun kan kel ko te mu gor kan to but the reality is this nuari akan chungala divided community re wika South Sudan na me bej ono bu nuari bukari na dak anyok nuer da karodian during conflict jaga mede nuerian wo gwada dana metken kel let me simply say this mi korche tuok ka bu nuer bu jal goli bu nuera jal ka jala nada jen wo tele mu gwam la tuok yen dormo mu guna ne radian meteka kwa kete ke yo ke individual meteka kwa ne di arodi nu lat jode ite ka kwak be mi da mane la time woni jen ka we wala brama jen biawo korara dien ide ngwana ne di alde kan jal kel den ba mi bu community kele bi lok ba jo gor deno ba gor individual yen ka paw yen kon the state yen ka lwang ano de yen wo no kam ne chonda ane meng mandan en nong ne ko ka yen dial mi sha ku tie sha ku ka ku ma spele aigo sorry sha ku we ka ku ma SSPDF sha ku eten yana part of kirmi ya di regime ndara nang ne kon egu yene ano be ya komede jen dial be mo ka kwak
ko teram tiai etel gol tiai ke ti ke gol ba ko nyala kwar tiai ke ne ku kel ko ba ngaji no jin kwari ba yi mu ke position ko ba guji no jen mu jal ke ne chu ko kor ne jandang de ke ne wero a team leader ramam then ba mu ke position ma bune da tabi kula gangtan ba yi mu ke yobi kula wada kaka aloka your servant kalhat ko chiga jena gwadu ma chiga lela citizen they are just simply your servant from that moment biga lela lat ko ni jan ko ji chonen che badde yobe ka karara den ko kan nen be ka be nyok kam ka kujere den me we mean that ji siang da de ne to de longa je che bad and on that moment taram bro la longa ke changram tot so mi binaren da ka gwakur batene timo bro moy ka te ko ken jaga I know during conflict ne rin wala rana gora be survive de ko be kwan be chup to de but the individuals the bullion man kan de konen te ka power ke tin te ka lwang ka dwalien ka kana ta dan dong de ran de chi ma de ka mo ka kwan ka ja neme surviving nijen milat ko na bana shonkel gene na ko kon chali surviving chelo ngoro gwad ma ko kon it goro bit doran ke le bagwa ku survive nijen just ko bi she mar bu do bi kan cham chila da gwa she lok so ka we ku survive ga bo ku survive ko tene ko ken to ku betrayed chi survive ba mi nga kon lok ba ko mo ka do mi ken nga kon lok chai mo ka do mi nga mi boya na che tiai ba che ben bo ngodo bo ba te ka ko ken mi tok bi resource bi ka kwa ten ba nga ba nyo yorar so surviving during conflict ami bej banere la let ke ti chit ti en o kud le survive mi jin ka do mi chodo lot adwalu ko dong chi goro dong tem bu tok je chi goro dong there are den da do der je bi par bi chu kaf so mi chetara mi jene be bi gu jene ram je kam cirana wo bombe ro jibane bi gu jene ngwan bi ka kwa chetam mato tamre doran kono ne de kono shunkele kirm yadit mi chetok en wote ga kol mi cha kam noere jina lari je panya no ani chen en goro kirm yadit to bawo kor chen nyinga ne ka there will be a time ke chen nyinga ko ne kirm yadit there will be a time be kir be jati amba ai chole ne de kono lan noere na win tatone wana kor kamu yena lo what do you think mubala da kir kai gwen no be kir yepel kite be pel kir go no benefit mu wekaja michel la te yene dial konte wana mo ten ka panal kirin ki unit state kirin ka jongle yene kon gorke kin yadi e jono yena e to kon ko kor ka panal ja kon tem ka panal ka cha o yene de konten te ka bil wala mo den no no yen kor kan wari kun wala de yen larno kam shi ko larno dan mum what will happen to you jen chang dan de kin yadi dara ga ka like your loyalty ke there end from there shugin yano jin ko dan you are feeling comfortable ka kirtama ko tal mi jami to re dwarun ngada no ke kan banam be kaje be use tomorrow ko gwan jeng ne te jago te mi be mi to ko ja la go ni ko kene ka liu ka shure be lo remain nyata dan te gwan jeng te kaje so jin chu family do shuje ja ko survive kariyam nore ke be nore be ga liu ka shodo so and secondary survival ngame kaya che chong jaga protection de yarun gangrudun yenware so ka kuma kirmi yadit use a bomb da ke lwangda ko ban wartin konen te kel gaja tin chunga ja kel baga muk position ke baka point ko bika ne ken bika kula influence bi kula jien bi ka neken kana influence gonten ko kena kon teketen en ko to on tamnen kon ka jongle yenengo o take key figures ka community nuare kan key figure to ko community nuare cha mu ka kwa cha mu ka position so chiga goro de ka wike de gwada and de shop so what they do bi kan kon te pin la lower class bi kan mu ka yo ba position ken yal ba kula gang kajan tactic dan use kire manede kontila tila key figure ka community na mo
chila influential figures be guru be ke muika kwak be ke miet ko by the way me ne well baram ke be ne ro ke dok be miet radiant the rest of you doje ke ne dang dok to nyanta dan le ro de so na me ko tension ko je credit dan ko community dan ko be kon gora mi jek mi miet ka rada dien ke miet ka rada dien alo tele mi shalo de dial de ke de te ka ne ideal kwa ngwan kwa la cham ko dom shode lot kwa la cham ke tie ka tokel mala lat ken were no chankel kwa kolang wala nga wala nya chum dio je kolang kana gat ke wata me mo beje tele kwan ni kolang na jogo no kwan ba cham ko tokel re duaran ken nya chum lok nya chum jo kwantal ja kwanta na che to mu je kwanta na to jinaban changanyam ina nyuru ta kwanta no she was serving the food mi kwan ban ya ka tala nyam kulang ten nyam gun nya chum gore ja gat ke charudien loy ta kwanta re leka chi kulang cha kwanta chok mi kwan choko then cha met che to mi che yor lo che jaman en kwan bela toda waj mi te chak be nya chum jogo no che chop be nya chum jogo han che chop ma men che kwan che tuk che oi chuk chim ya dan che tuk cha kan cha jo to akulang icha gwa na mo ka jan chianga mo jani ne dia chi gamit ka chianga do dien ko chi nya chum te ka ta che o dien den cha gar ka che o mu ga kwan chi ko mit ka chang ro dien chele la ten nya chum ja kwen je le ka inar nyom luai na ro dien then ti nya chum je nyam gurgade cha kulang la mi jok ko che mit pan alo ko chala ka chankel bana mit ka tunga ka chankel bana mit ka tunga so nya chum gwa che kwen che cham nen je kulang yogo no che chup kulang we no kana chup jo li ba ja bin ame nya chum jo kwen tuk jo kana chup kulang we kana chup te jo ka je ne pan gwan gan ka kwen cham pan cham jin karwa to kwen me cham ko to kele re changa mo ka buwe to che chup kana ideal jan ta mi ke ne kon gor can listen na be sha na bi cham ka dom chodo lo no ti dia la ka cham ga to kel kan randa ro jom ka ka mana ande jom mala gor ke long ne kwer la ja kwan kene ideal be ne dia la be ko le miet mala kwer kwan ke jene mi cha kwan wan cha ga tal cha la gwaskel la gor ka kwer be ka da ti ne dia la ka de ko la won tem ram dal na la ki wide la rule e ngak mi cha kwan ne ideal che be ka wide karam mo be la ram ngak ke bu kwan be da ke lode kan wore kan kwer mi di loy kan mo gode kan kwan la kwan ne kwer mo koy loy ka rule dan ngai kon kan wore so kwer mo jen ba kwanyo ba chude nyam nat den ba chu gore jene ideal ba kwan be kula da ka gwa be ngaje no ngam ken mit ke ngam chimit mo la che dak ke kan dak so to ka dal kan let kon gor ka kwer no balat ba chi kwer gwa da me mo goro ti dial ka be ka ne ko ken ke chuch malar kan ngam mi chimit la gu jene dial ko ken chi ga mit so na mo wrong gor kono kon bane ngaje no kon wo kon wena dien kon were met chankel che jala meda we should be thinking about tomorrow mubu to gorun jen do brande kon charka kwida so gwabe me mite kare mu chuo ka party shirka bona sfilayo te ga jimmi na te trade te chare mandana be todien ka kwer ko jana to ki mana to re wina dial chi yunti state karwade chi jongle ga chi apanal kan go dialati ti tension teten there are many disagreement between leaders within the same party tirol to tikatan chi men kon teme wuri shal dr lama call ke re ga kana bona cha woni point da ka par da michele and dm ka jen chakam chakajen national democratic movement chakajen ka chala woni point da ka party to jen tam let ka bon dial ko ken ka pa da spelayo mijen yen ya bijen ka time of suffering difficult time to conflict mishejen korean kajan parkel biar cholen dial gare mak chako jole ka ne metene na
bana koin bana jalat ba kwer ba koin enyok kuma spela hotel yuri jekatin. There's no money there, still salaries. Kwala goro jana muchi wenni chagwa de ne dial de ka benefit jen kwala goro no kwer mi jeng da kone jeg ba je wo chitke ke da ka kone jeg chi ne dial ko benefit. So muchi kana me beje enyok mana da ka United State eno ba elder ba ka threaten ke ba ka ko bomo no muchi bisaranda ka kum ke myadit ba je mu ke ba je yen ke ba je na mo jeka ka yang manden kono kwa threaten kum ke myadit no jana chonkel na mo ari kel mi jeg mu chodalot. So kon ci kon benong ne let bi come there ka tele mo gwa malat ke eken ci kon benong ram mo na kon ci ala dwala no mo o yes mi ci kon dwal dere gwa de njala yet kon dwal tele de kon dal de ne biet teram de la roy ke kwide na mi na dwal bula na jogo dit le na jogo ci ne dwal ke jorto ci na rubna ka ruhani lora bang bana de no wuj bana biet ko tem ba na na ro shang no na te ka mar ke te ne de tew ke je tilo ke je. So beja mat right kon ka kwi community ka dan la doran ka jano ngode chunken kel ka gwantaran ko te ke individual teriang to kwa community ndo dien kwa ile gwe jor but mujel kon kel ta kon de chenga jega ne ko ken right now a big issue jane o kwa kono divide individuals ne kwa kum kin yari kwa ile join ku kan ko la da kon wara jen mala jokon di na mo ka ban jogo jidire dan ban jogo ko mo kon learn ka accountability ran mi jege chep ba dil nyo ben wo cham jege chep jen chenga dan ban mo go ban jelba no bade wo bu kono bonro dan kor tit ko to jelbang che chong na gor kono bar kono ngajino what direction are we taking as a society, as a community? The no brand jelkar wada kamicha gujalajan no mo yaranga yara which yar kondial so gor kon chada ko ne ko ne chitia ke United State according to report and chejek watan in chaga threaten la ran joga no bajin nan mo te chitia tele korea ke wirshal ke rek bimto a queer a governor but chete ke chongo da na da ke intimidate ke da na da ka kap ko bom chirme da na chitwok me china bara ka kwida kuma charme chaje yen ka bentiu IDP camp chwane ko la teacher chwaga kap la ngiet ngum bare yarar ka ja logo jano de Nuer de kan lar no reng ma char yene cha yene jaga na mo ramla na mo ram shodolo jin miti kare kare ma cha tene kare ma char ba chune dialo ken shuka mat kor rekadu ka kwi position ke gwi jano reng ma char your age mate ka dong chal wen yam na mo chal jealousy mulan ka ra de chande feel jealousy ko ngangu mele nya jema no ala bank te gol rekod kula jamu ja banko bene ku bike ledika tilne dial ya kam chance ko nyala no bi yana kwari dial la te ka lat ka ne te bit nyal dak tin ko ne te nyal tin ba ngok ba ja da ka per so jin mu chara ram mo met nyal cha ko ne lo da a ko da ka gwa per jim ja kam bo jangro ka dek bo ke len mo gwa bi nyoko per cha chugo nyami cha mo ka dor e che hen ko jan ta dan to wonam I deserve this. No, you should not say that. Ne dial per kan nyam ko nyal rami jeg rami go ati dial go ka jem ne tam shaytan ba we nyam ko nyal gon chu we nyam ko nyal kan dial je shanen mana to re daran kon wara jo shu kon ke ja reason shu kon ke ja o kon tele kon mat te ram do ka re daran ne dial go ka ban mi jin kula chong kula dol ware ko buga shuch pin kuma ga kem yadit ti kare ke ti ka dur bana je ka another report and be atamal